my wena Sitho. Wase wambulala namuhla wase wambulala. Kanti abafundisi ngabani iBhayibheli ngelani? Ngakutshela ukuthi lapha ekhaya sikhonza amadlozi. iBhayibheli ngelani ulokho bekutshela ngoJesu wabo lo uJesu olidlozi lama ngakutshela kudala ukuthi uJesu lo olidlozi lamakhiwo. Wambulala naSitho, wambulala namhla. Ngivele ngabona, yikho ngiphose ngayenza iaccident ngale naSitho. Kanti wena usugcwalisa abafundisi bakho likhuluma ngoJesu idlozi lamakhiwo. Kanti awakho amadlozi uzakhonza nini naSitho? Hayi naSitho ungabayenza njalo. Hayi naSitho. Kanti uyadelela, usudelele lamadlozi. Beku-right udelela mina nakho usudelela lamadlozi. Hayi mfundisi phuma uphele lapha. Sakubulala mina. Paso